Туугандар, көрүп турасыздарбы? Биз Ошто, Учкунда мал базардабыз. Мал жылкы тарапты жыйынтыктап, акырын кой тарапка өттүк. Бүгүн кой тараптан да сиздерге бир аз чагылдырып көрсөтүп, андан ары жыйынтыктабыз. Бүгүнкү мал базары. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, андыктан мен акырын кирейин дагы сиздерге. Бисмилла. Койлорду сурап кете берейин. Канча болду? Канчага алдыңыз? Кары. Кары. Канча болду? 12 миң болду, солук. Канча тиш экен? 4 тиш экен. 12 миң. Жүрүңүздөр. Тески бар, элки бар. Мен бир алып, койгон берейин. Кой тарап өтөйүн, андан ары Кошкор тарап өтөбүз. Кана жүрүңүздөр, чаралап кете беребиз. Кете. Канча додо солукту? 14 миң кем бар. 14 миң. Канча тиш? 14 миң кеми бар дейт. 4'ün аркы берки экен тиши. Сыны деле сындуу дегендейчи, эти деле жакшы экен. 12 миң кеми бар. Сурайсыздар. Кысырбы бозбу? Кысыр. Кысыр экен. Союшка айдайт экен. Көрөсүздөр. Содаңыз берсин. Айдан. Тески бар, элки бар экен. Канчадан да отасыз? Ойлор 9'dan biri 10'jarım. Biri qo'z ekan, ha? To'qtubu же. To'qtu ekan. Ani qanchada otasiz? 9 ming kemi bor ekan. To'qtu. Soluğunuzchi? 10'jarım kem var. 10,5 ming. Qancha tish? 6 tish ekan soluqning jash. Көрүп коесуздар, аркы берки башынан, кулагынан дегендейчи. Басын уктуңуздар. Содаңыз берсин. Мыналар кандай болду экен? Пулу канча болду, кары? Канчадан деп атасыз? 12'dan deyapsiz ekan buni. Monisini 14 deyapsiz. 12 mingden eкен, мына сиздер көрүп турган экөө. Кеми бар дейт. Бул жагы 14 экен. Жашы кандай болду? Ko'zi da 6 oylik, 7 oylik ko'zi. Козлары бар. Кагылган козлар да бу. Коз бар экен. Союш аркы берки. Эркек экен бүт барыч. 12 миң 14 миңден экен. Бериң, ала. Bozorda savdo qilamiz. Qancha oldu? Qancha dodasiz sovuqlarni? 15'ten mi? Dikançılık. Çoğun ekan sovuqlarınız? 15 mingden ekan sovuqlar, dikançılık. Boyunu, arka vergisini görüp otasızlar. Biraz bağı verirseniz sizlerge tüzügüle kozlardı belgidey. Yaşlar kanday oldu? 6 tiş. 6 tiş ekan. 15'ten kemi var. Söylesizler. Qancha tutasiz aka? Qanchadan tutasiz? Ava qanchadan tutasiz? Qo'ylardiku 15'dan. Soluqlar. Soluq. Boz. Boz bu. Qancha tish? 6 tish. 6 tish ekan, boz ekan. 15'ten kemi var ekan. Put sut, boy soyu, kulak başlarını tartıp koyun. Görüp koyasızlar degende. Tez qavardan же el qavardan көрүп аласыз. Koyunun sınını gördünüzler. 7 deli var. 12'den bermedik. 12'den bermediniz. Koşsa beret ekensiniz demek ha? Qanchadan жатасыз? Mına qarаны. Bana 13 bin, buna 11, buna 10 bin. Bunday sizlerge түшүнүктүү болушун айтайын туғандар. 10 ming, 13 ming. Qancha oldu? Oldu. 13, 10, 9 bolup kete berет экен туғандар. Четинен экен. Мына эркек окшойт, а? Кычмы? Союшка дең. Жакшы. Эти деле бар экен. 13 ming кеми бар экен. Дыйканчылык экени көрүнүп эле турат. Көрөсүздөр. Кары канчадан деп карап турасыз? Тески бар же элки бар? Канчадан деп карап турасыз? 13'төн. Жаштар кандай болду? 2 tişten 4 tişke çeyin eкен, 13 mingden kemi var eкен. Soluqlar, surayızlar. Şöyle koşat koyun sizlerge. Qanchadan qaramap turasiz? Qanchadan deb qaramap turasiz? Emi arqilda bular. Buna chetinden aytayın sizge. Qancha tutasiz? 12 ming. Jash qanday bo'ldi?
2 yaşa. Жаш келбит бар эле. Тез кабар же эл кабардан чыгат. Экөөнүн бирөөнөн чыгат. Жакшы. 12 миң кеми бар экен. Көп экен, барын сурабадым. Ар кандай экен, сурап көрөсүздөр. Содаңыз берсин. Канча тутасың сарын? Sarı 16 ming. Bozbu. Bilinmez. 16 ming ekan. Eti деле жакшы экен. Боз эмес экенин билбейт экен. Уруп ала турган кой экен. Караңыз канча болду? Кара алынды. Алындыбы? Канча алдыңыз? 14.300 га алынды. Өтө. Укам канчадан экен мыналар? Лимузиндер. 25тен бе? О, атам. Кандай порода болду бул? Araşan paroda. Арашан бизге жетип келиптир, а? Тугандар, сиздер баякы биздеги Күнжелеси каналын билесиздерби? Чүй өрүнүн караган, көзөмөлдөгөн. Арашан койлору, Арашан солук токтулары бизге деле келиптир. 25 миңден кеми бар дейт мыналарды. Сиздер көрүп турган. Оштон Учкун мал базардан табат экенсиздер. 25 тиш туп койгон. Жаштар кандай болду тиши? Men do'stimniki bilmaydi ekan. Qaytib qolganmi? Yaxshi. Sodаңыз bersin. Qanchadan deb turasiz? 13dan. Qo'zilar. Yo'q. 400dan. 400 be. 13 mingdan kemi var ekan. Yaşları 400 dediniz ha? Can başından bir görüp koyunca. 13 mingden tanıda etkenizler. Koy pazarı şunday tuğanlar gördüğünüzler Araşan koylar gelip kalıptır bizge dağın. Aldınız mı, satas mı? Satas mı? Kança satas? 13,5'a çıktı. 13,5'a çıktı. Vermediniz mi? 13,5'a çıkıptır, vermeptir. Yaşken ha? 4 diş ekan. Boz bu. Boz emas ekanini bilbeyt ekan, biroq qo'yning sini yaxshi ekan. Yoqda bir echkilar bor edi. Echkilar bor edi. Aldınız aka? Qancha qaldınız? 39.500. 39.500. Buna sizler görgön 3 qo'y 39.500 ga satıldı. Jiyin bayladı. Echki qancha ekan ukam? 25 ming mi? O jilni qarab qo'yinglar. 25 ming mi? Echki tarafga to'lib echkiga. Takani qanchada o'tasizmi ukam? 15. Bir suratga tartib olayım şu tekenichi. 15 ming ekan tuğanlar. Bağılgan teken satıladi. Oh, qanchaga bermeding? 11 qildi ele, bermeding. Yaxshi. 11 ga berib beribdir, 15 ming kemi var dedi, kishni qo'shsa beradi ekan. Qo'y, jon turib olar. Aqchasi qancha ekan aka? 7 ming ekan. Bo'ldi ekan. Qaysi oylarga borib qoladi? 1-2 aydan keyin go'yat. Bo'z. 7 ming. Qancha tutasiz o? 10 ming. Bo'z bu bularım. Yo'q. Qaysi kanal? Tez qavardan je el qavardan ko'rib olasiz. Eko bir ele. Semiz ekan. 10 ming kemi var. 7 ming. Bugün süper turanda da öttü da. Qancha tutasiz aka? Vermesengler sakadalar jerim bu. 4,5 ming. Ukam qancha deb turasın? 10 mingdan aka takalar. 8 ga 10 mingdan ekan. Yeti yaxshilab. Narxini qancha deding? 10 ming. Alda 10 ming mi? Altı olsa alıp kettiler. So'langlar bersin. Buloq bozor, Cheke bozori shunday to'nlar. Sezon boshlanib sut bere turgan echkilar chiqmaydi.
Çıksa surayız. Echkiler shunday. Men berib o'tayin. Qo'chqorlarni tartib jiyintiqtayin. Ayay ko'p bugun. Jandiqlar, qo'ylar, qo'chqorlar, uylar. Ayay ko'p. Qo'chqor tarafga o'tdim. Lekin qo'chqorlarni so'rayin, bilayin. Chetgacha yasatdi. Endi katta bo'lsa, chekli bo'lsa, Sveti Havo qancha tutasiz? 35. 35 ming ekan. Tug'anlar 35 ming so'm. Kemi bor. Daya qo'chqor. Yosh qanday bu? 2 tish. 2 tish. 2 tish ekan 35 ming kemi bor. Qanchaga berib qo'ydingiz? 26 ga berib. Qo'shsa beradi ekan. Sodangiz bersin. Qo'chqor bozori shunday. Qanchadan havo tandash? 25dan. 25dan buni ol sizlar ko'rib turgan qaralarni, chorniy bumerlerni tanday beretkinsizlar. 2 tish ekan chetidan qo'chqorlar. Bag'asizlar, qalasangizlar, so'yasizlar degandek. Sodangiz bersin. Qancha tutasiz aka? 35 ming ekan. Qori qancha ekan? 40 ming. Aka tez qavardancha yel qavardan ko'rasiz. Ikkovini birini ko'rasiz. 40 ming. Kemi borda o'ta. Yosh qanday bunun? 4 tish ekan. Siyos tashlaydi. Qancha deb qaramab turasiz aka? Berasizmi? 27 kemi bor. Qarman qoldi. Beradi. Kichkina qo'shning beradi. Bering. Qarman. To'g'riga saxsiz. Soatdan 9:30 bo'lib qoldi. Bering kichkina qo'shning bermasa. Oğlum ne chetda turasiz? Kirgizmaysiz bandayroq. Qanchadan deb o'tasiz bularni? 30dan. 30dan. Yoshlaricha? Tishlari. Ikki tishdan ekan tug'anlar mana 3 qo'chqor. Odamni tartmayman, qo'chalat bo'lmaymiz. 30dan kemi bor ekan, so'rayverasizlar. Sodangiz bersin. Qizlar to'xshaydi. Qancha qildingiz aka? 22 ming. 22 ming qilibdir. Berasizmi aka? Kamroqmi? 22,5 ming berasiz. To'g'ri mana. Mana akadan qo'shib qo'ydi aka sizga. Qo'shib qo'ydi. Berdingizmi? Berdingizmi? Ana aka sizga. Olmang. Barakasini bersin. Mitis qancha ekan o? 16 ming deyapti. 16 ming. Urg'achi u? Qo'chqor, 2 yashar. 13.800 ga berganimiz yo'q qassoblar. Mashallah. 13.800 ga berib turib 16 ming kemi bor deb o'tadi. 2 yashar. Mitis 2 yashar qo'chqor ekan. Yaxshi. Sodangiz bersin o. No, puli qancha bo'ldi o? 120. 120 mingmi? $120 ming so'm ekan tug'anlar mana qo'chqorchi. So'raysizlar. Yoshi qanday oldi? Yoshi, tishi. 6 tishmi? 6 tish ekan. 15 minutga yaqinlab qolibdi tug'anlar. Men oxirin jiyintiqdayin. Andiqdan tez qavar, el qavar, kunjelesi, Chavarman kanaldan ko'rib turibsizlar. Vaqtasi qancha ekan do'stim? 30 ming kemi bor ekan. Tishicha? 4 tish ekan. Sodangiz bersin. Buna shunday. Amanlıqda jolishqancha jalpingizlar meni.